پنوتن لپارێزگاها دووکێ ئازادیا ڕادەربرینێ و هەروسا ڕۆژنامەوانیە سنووردار کریە بۆ نمونên herê zindî ku berî çend rojan êk ji çalakvana û herusa êk ji rojnamavanên diyarên parêzgeha Duhokê daxwaz ji xelkî kirbû ku bihêne deng li ser giraniya parêkare bê her du hatîne desteserkirin. Herusa dumahîk pêşhat jî ladana mamosteyekî ayînî bû ku li ser mînberê basê giraniya karebê û herusa giranbûna proje ronakî û herusa basê ewan nexweşiyên xelkî kirbû ku çendîn sala têda dijîn. Da ku pitir bizanîn kanê azadiya raderbirînê û rojnamavanî li parêzgeha Duhokê li çi aste digel min da Karker Ebas êk ji çalakvanên parêzgeha Duhokê em ba karkerek em şwê dest pê bikein ew azadiya li parêzgeha Duhokê hey têran dê heye xelek bav bîtin. بله کاکوار سلاو و رز بو او کناله و آزادی رادربرین البادینان وصا برتست بویا نبس کو دا خواست کرنا مافا و آنجی لایک اکی کومنت اکی دیتا بنچاف کرن و گف کرن و گرتن ایدی دمابهای کاره با خلکی زورتت کو بچه دیفچون اکی الوی بهای بکت ایدی اوجی بویا طرز بو خلکی ایدی نابیتن بسیار بکتن بوج بهای کاره باوی گلک هات کرد نمونه بری چند هفتیا دو ماموستا ایک شوانا ماموستا که برزه کسی که کاربایی پیشتر هاتیه برین سراهنده که بهای کاربایی زور هاتیه گلوی خلکی دا خوزا مافت خوی کریه و چوی ندایره کاربه هاتیه دست سر کرن تمان دم دا روزنامه وانه که وکی کاک صباح روشی که تنه دا خوزا مافت خلکی کریه او جی هاتیه دست سر کرن لسر مین براجی دما امامک آن خطیبک بحث مافت حولاتیات کرد و بحث کاره با روناکیت کرد بهای وی گیران ایدی اوشی تینه لادان الویر جینا راستی آیا باور که برادر ها بوینه نرازی بوینه لایک کومنتک سرپوستکی آنجیل سربابتکی پروژه روناکی دایا تلفن بهات یکیرن گوت که وی لایک جه ببه یعنی آزادی را در برین پراستیشی هاتیه بنچاف کرن اوه تشتیت مافت خلکینه پا که خلک دا خوازهنده بکرد بونمونه بخو افرو کلوی زونه ریک خراوه بداند یانجی تشتیت خلک شد ریک خراوه نه اوه نشیتن پلایکه که دا خوازه مافی خوب کرد مافی ده چواشیتن افرو که سربستانه و آزادانه تشتکی سر بخول ویره دانتن کو بشیتن کارت خود دا بکرد افرو که راستیش یعنی آزادی را در برین الوی باجری ولی هات یا نزانم مگ ام بو بگرین یا انجی پیب کنین اف پیشاته چند مطرسی دارن که کار کرد طیبتی جی بو جهه که وکی بادینا بله والله اف پیشاته حکت و صح کهش روی دولی و بشتی گردنا زندانی بادینا و کاک شیروانی و قهرمان شکری و او برادرت گلدا خاله کار رش یا هری رش هات سر حرم کردستان و طیبتی اوه زونه یعنی ایدی پیشهات دید خراب بن اف دولتت اف مافد دایا کردا کو تعداد پاراستی بن ایدی مبدستت خو خراب کرن مبخو او آزادی الخلق خو گرد اما گلیل رژیم گربگور صدامیت کرد که اف ملتا توی رژیم دای آزاد نبوش حکمرانی آوا ای پشتی وان دولتا پشتوانی المکری جارک آدی مبخو او آزادی اکدو گرد و مبرتست کرد ای اوه پیشهاده که خرابه ایدی اوش اف دولتا جی پشتوانی المن آکن پشتوانی الوهرمه ناکن و جا از هیویدارم پراستی جی اف لانت دی اف لانت اپوزیسیون اف لانت در و زونه یعنی پیچه که اوشی گواشتنا بکن پیچه که وی خلکی خودان در کن چکو خلکی بادینا خلکی که بتنی داخوازا مافت خود کرد کسی چجارا نه حزبک چه کریه نه ریک خراوک چه کریه وقتی کارباوی گران بیت مافیویه بچتا در دایره کاربه بسیار بکد بو کاربا مهند خواد کرد همان دم داشتی تو گف بکی گفت گرتنه یانجی لادان آویش کاریوی بکی براستیشی اوه پیشهاتکا خرابه دستت خوش من گلک سپاس آرس مدوید دم دیار کرن او کیسل پارێزگا Duhokê heyn
تایبەتیژیش بەر ئازادیا ڕۆژنامەوانی ئێک ji کەیسên here عجیب û bu xelkî cihê sersûrmanê keysa Qaraman Şükriye ku pitir 2 salan e biryara azadkirina wî şilaya serokatiya herêmê ve derçûy lê hetanûke li zîndanê da hiç mafekpênayê te dan ku azad bibît sererayê hindê ku biryara azadbûna wî derketiye û çendîn rojnamevan û çalakvanên diyarên vê parêzgehê dinuke da di nava zîndanê de ne li ser azadiya raderbirînê.